नमस्ते। विखण्डनको व्यथा न जुट्न अनि जुटाउन सके, न त सम्बन्ध टिकाउन सके, न सन्तान सुख प्राप्त गरे, न प्राप्त सन्तान संस्कारपूर्वक हुर्काउन बल गरे। मात्र एकले अर्कोलाई गलत ठाने, विखण्डनलाई नै विजय माने, पाखण्डलाई परिवर्तन भन्न थाले। परिष्कृत होइन, विकृत हुन जाने, स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउन लागे। अब पनि यो चलन सुध्रिन नखोजे, आफू आफै सच्चिन नखोजे। समाज अब पारिवारिक होइन, हुने भयो वारी र पारी। त नर म नारी एक्लो छहारी। खै के सिके अनि सिकाए कुन्नी, आफैले अनि आफ्नाले पो के पाए तनी। एकले अर्कोलाई पछाडि, एकले अर्कोलाई पछाडि। धन्यवाद।